السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهاجران تاجیک سبحان الله یک ماه است که میبینم هیچ کس در درد و دوای این مهاجران نمیرسد. هیچ کس این مهاجران دفاع نمیکند. نیوژل یک مرد یافت نشود که به این مهاجر کمک کند. تاجیک‌ها بی‌صاحب موندن. ما посольство داریم. ما دیگر قدرتمندا داریم. چی شد با آنها؟ چی شد؟ گمان میکنم هستند غیوری وطن هستند، ولیکن آنها دیدن که با عزت امان چی شد با کرامت شریفوف چی شد. کسی کمک مهاجران میکند عاقبتش را دیدن. برای همین گمان میکنم که آنها کمک کردنی هم نیستند. ولیکن دیدم کمی مسئولیت های مهاجرین و بلاگر هستند. دیدم که آنها بالعکس چاپلوس روس‌ها شدند. میگویند که تاجیک‌ها خودشان گناهکارند، بسیار به روسیه میبیایند، یا اینکه استادیون را به زوری گرفتند. چطور بگم؟ چاپلوس روس‌ها شدند. سبحان الله. همین بلاگر رو میگم که اینها چرا سخن نمیگویند که همین کله‌زردا بایگری تاجیکستان رو میگیرند و شرایط خوب نمیگذارند. وقتی که ما همین بایگری گیس و بایگری تاجیکستان به خود ما میرسید، ما حاجت به روسیه رفتن کار کردن یا استادیون گرفتن بازی کردن هیچ محتاج نداشتیم. ولیکن сказка هست که آنچه که میگویند سبب استادیون بود و دیگر این همش сказка، این همه ما میدونیم. این مشکل در دیگر جا هست. بعضی میگویند که این مشکل EAS تاجیکستان подписаться نکرد، خوشی نشد. بعضی همین رو میگویند، ولیکن من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان درست است که برای این خوشی نشد. چرا؟ روسیه الان ما میدونیم که در حالت سانکسیا هست. او در بطلاق غوطیده است و میخواد که تاجیکستان هم قفای خودش ببره. با روسیه کار به پیش نمیرود. ما بهتر است با همسایه خود مانند یوراسیوز رفت آمد خوب کنیم و تجارت خود رو با اینا کنیم. این آینده. چرا که ما میبینیم که کسی سیوزی که روسیه هست خیلی قفا مونده است و گشنه و قشاق است. گوییم سیورنی کره یوژنی کره نگاه کنیم، رنگ زمین و آسمان فرق دارد. یکیش با روسیه است، یکیش با دیگر دولت است. و بلاروسیا و دیگر دولت ها رو میبینید همه اینا قفا ماندن. اوکراین هم سیوزنیک بود و به سر اوکراین چی بلا را آورد. و هم خبرها است که بر سر قزاقستان هم همین حالت باید بیاد. ولیکن دو قزاقستان نمیرسد. انشاءالله عاقبت روسیه خیلی نزدیک است. خیلی نزدیک است. چه که خبرها آمد که وجه جنگ داخلی سر شد. ولیکن انشاءالله عاقبتش خیلی نزدیک است. و نگاه کنید لاوروی پلید به تاجیکستان رفت برای حل مشکلات دو دولت. او اول به تاجیکستان فرامد چیکار کرد؟ با واینی بازی روسیه رفت. این با رفتن واینی باز تاجیکستان را تهدید کرد. و دیگر میگویند که لاوروف طلب کرد که مهاجرین تاجیک در جنگ اوکراین اشتراک کنند. ولیکن درست است که تاجیکستان در این هم راضی نشد. این جنگ ما نیست. این جنگ یک پوتین با نیت‌های غلط خودش. این هیچ فایده بر سر مردم تاجیکستان ندارد. درست است که تاجیکستان راضی نمی‌شود این طلبی که مهاجران تاجیک به جنگ اوکراین بروند. این خطری بسیاری در تاجیکستان هم هست. این مردمی که در جنگ میروند تصورات جنگ را ندارند. خیلی که گفتم کاری کردن نروین که حالت شما در خطر است. شما که وقتی که подписаться کردین уже دیر شد. شما رو میبرند خیلی автомат پرانی رو کمی یاد میدهند، یک روز دو روز باشد و میبرند در فرانت اول میگذارند. در آنجا شما که در آمده در این اکاپو ماها سالو از آنجا نمیبرند. در آنجا میگذارند
و армияи Украина мезанад, мекушад ва ҳатто мурдаи шуморо аз он ҷо намегиранд. ва агар ки баргаштед аз қафо мепаронанд. бо як лини дар қафо ҳаст ки касе ки баргардад ӯро мепаронанд, мекушанд. ва агар шумо рафтеду розӣ нашудед, шуморо мегиранд ба падвал меандозанд. унҷо ҳолати чӣ тавре гум, ҳолати вазбин аст. мурдани шумо дар онҷо беҳтар аст. ё мебароед ба ҷанг, ё дар онҷо мемонед. бовар кунед, вақте ки рафтед дар ҷанги Украина, ҳеҷ бурду фоида надорад. аввал имони шумо дар хатар аст. худо накунад дар онҷо мурдед, бо ин калазардор рӯзи қиёмат дар дузах мехезем. ва дуюмаш, шуморо ин Русия мебарад, ин калазардор шуморо мебаранд барои пушиш нимяса, мебаранд дар истифода мебаранд. ва чӣ тавре ки 20 сол аст ки бо Русия ҳамкорӣ мекунем, қадру қимат намекунанд, шумо ҳам ҷанг мекунед, қадру қимат надоред, бо ҳамон ранги манкурд мемонед. касе манкурдро намедонад, дар интернет бинед чӣ дорад, чӣ маъно дорад маънои манкурд. бовар кунед, вақте ки шумо рафтен дар ҷанг, шумо фикр мекунед офисерое ки дар қафо ҳастанд ғами шуморо мехӯранд. миллионҳо мурда равадан парво надоранд. барои ҳамин камтар фикр кунем, манкурд нашавем. шунидам ки 40 нафар ё 50 нафар тоҷикон кушта шуданд. субҳаналлоҳ. инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. ин мусибати калоне ҳаст. ҳукумати Тоҷикистон бояд роҳи ҳалро биёбад. агар наёфт, ин дар зарари ҳукумати Тоҷикистон аст. ин мардуме ки депорт мешаванд ва аз ҷанги Украина бармегарданд, ё модарое ки дар фарзандашон дар Украина кушта шуд, ҳеҷ гоҳ ҳукуматро намебахшанд. ҳукумат бояд фикр кунад, бояд ҳал кунад ин мушкилотро. ва агар ҳукумати Тоҷикистон хост, метавонад ин мардуми Тоҷикистонро, ин муҳоҷиронро аз кор таъмин кунад дар Тоҷикистон ва ҷои кор ёбад ва дигаре. нигоҳ кунед, самолёт $9 миллион ё чанд миллион доллар хариданд ва дигар чизҳои қимат метавонанд харанд. ва инчунин метавонанд мардуми Тоҷикистонро ба кор таъмин кунанд. ва агар на, ин дар хатари ҳукумат аст. онҳо ки баргаштанд, ин қуввату ин бадбинии мардумро як оппозитсия, як гӯем ки аз дуруни ҳукумат як касе истифода бурда ба зидди ҳукумати Тоҷикистон истифода мебарад. мо фақат баъд мебинем оппозитсия, вале ки дар даруни ҳукумат ҳам ёфт мешавад шахсе ки ин ҳамин бадбинии мардумро дар зидди ҳукумат истифода мебарад. барои ҳамин дер нашуда фикр кунем. ва хитоби дигаре ба муҳоҷирини тоҷик: бародаро, ҳеҷ кас дар дарди давои шумо намерасанд. шумо намозотонро хонед, дастотонро ба боло бардоред, аз худо талаб кунед, худованд кори шуморо осон кунад. дуо кунед. ҳолати Русия хуб нест, фикри худро кунед. агар тонед ба Тоҷикистон баргардед, каме зиндагӣ кунед, нигоҳ кунед чӣ мешавад ҳолаи Русия. ва агар тонед ба давлатҳои дигар биравед, монанди Турсия ва ғайра, Европа ва ғайра, ҷое ки ба шумо осонтар аст. муҳим ин аст ки фикри худро кунед. ҳолати Русия хатарнок аст. дуои бисёре кунед ки худованд кӯмак кунад, ҳамаи мардуми Тоҷикистонро ҷамъ кунад, сарбаланд бошем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.